Turagushimiye kuri aba wahamagaye Mana bagomba kugera ikirenge mu cyawe bagushingira intahe none turasengera umwanya turaguhaye kaze Mana ube hano umwami na kumwe wadakunze Yorodani ijwi ry'Imana rikumvikana yewe yarakamanuka ijwi ryawe ryumvikane hano aba bose bagiye kubatirizwa bahabwa umugisha n'Imana turakoze Mana kuduhezagira izina rya Yesu Kristo. Yeah.
54 ikurukundo kw'Imana yacu
cumi n'indwi bamuhaye umuntu kuri ubu
urakoze rero mwami urakoze ko wabanye natwe abadayimoni baramaramaye satani baramaramaye imizimu n'ibihumbi byose urakoze rero kubikorera rimwe byambaje mu izina ryawe gira Yesu amen. Kuba turabashimiye mwese uhereye ku babyeyi bacu hano n'abashitsi uyu munsi mukuru. Hano turabashimiye mwese mwahimbaje Imana mu ndirimbo. Dushimire n'abashitsi bandi baje kubarorera batarabatizwa batarihana mbere mu ishengero. None rero ikibatizo ni iki? Si ugusuka amazi ku mutwe. Bibiri tubwira twese batijwe mu ruzi Yorodani ni mu mazi menshi, oya sayo badodoteza ku mutwe namba. Hama rero mwihane namwe batarihana mubatirizwe mu mazi menshi bava baherayo. None ngaho hari umuntu ahetse yo hejuru. None bose niba batirijwe siga bariya bagiye guhindura imunsi ntihagire umuntu azobahenda rero bashasha mutarihana namwe mwihane. Ikindi kibatizo mubwo batirizwe Imana ibahezagire cyane.